Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwezi watukufu madaninga nibushironi khair malani kaudo mlio aruma zinsanat za dunia watukufu uskwalelo unu sijabanu hamada nzima ukayati wono directors kwa jana yukao bandhi wanama wakajitekeleza banu hususu ala ya haji mbai swali alafu kwa jana tuono bashari habanu akaurongoa gamjuwao ke kibashari ekala okange na resursu ngena proevu ede hata harirede wanwazaze ha kama bala zilanrongo ya zijuwao wakati kaumiyo kwa jana dola kausanto kakweli wanu bashari mirongozi ya kuyamba kati na resul kati ikado kana preuve yeso hamba bahiba yenda jiku ngurongo heli yanzao arenda rumalaba ani yarende ru azaze eni namna no masula ngamjukana bashari wewe wetimruko ani de serikali ba amjokate maraya parce que ngorongo kujabari ngorongo heli wanzao kono alafu yini mjansu kana ngamjojo mdorongo heli mwanzao kamnoparo jibulwa kabatijo paro mbambano ngo shanyinyi de mjoja banu mabezo mwanzao mrede wanru izo za sababu hili yukawo wewe ngo jojo ka Dar es Salaam mabezo wanzao udoni kanu preuve ono ikesto ajimbe swali hinu japaro njia nyuru sijaba tifanya direct ndaro kujaparo na njia la fulongo chodwambo kana sola mwitsandraya mjini ono weji permit wambezo ono masula asima windri anferi jizo mihindri inu daula ikale we daula inu ngona mezuri za hao karti shambani waono kagwarengo mezuri leo wamba ngondo wa muzise ndongo ya zamba zomi nsuzi jua wala mimi japaro zitoa kaulu banu japaro hamba ndongo jizo njaparo zinjia njaparo tsao kana banu tijwa kajimbe swalinga harmetsinu c'est tout chanja paro dana gam amini Mwenyezi Mungu ni wono sikuntukufu walelo unu ya ukati paro deplace onda bahanu walumru wa serikali tivungu ajimbe swali alafu wakati ujipermete unaomba kana mimi mide kina nanzori mzingamanye wanru azade banu ngwele ukana bamvi hanyu kwenye kamla wanru azade yode system ya hanyu okaini wanadamu udungo kana makaulu ya daimeni wakati zilarongo zahe lumratudo msidorenge zidwani msidorenge yala mesha hahe ya yenshiyo mradorenge kaza waru bayi kamno jabanuke kamjuko jababanga ina majima huu kega mjumshangaza waru sababu hili mjuko shangaza waru bayina rongo hili kaleo kutsina zohamba uhatsukale ni wakati wanzorongwe banu uchojabanu kazanu nrabu haina director uifanyo banu wakomori na mtunde bashari zirongwa koza babana haina tswararu hawena tswane bashari yarongwa banu lazima jasi mzima banu mahomio yambe izono masula iyo denemna bashari losina banu eka mruvumbulwa na upeu na zitelwa za peu hamadawe banu siri habanu sirongwa banu karajamba kana sema parfesha omwe wewe wotsibulo imani wo vosi wa haku udombo kana vanwe wandu wamboka ya ajimbe swali habala zinru kajabala zinru lazima wazingaroni mahakama javja yewe weka kweli bwambwe namna hii emakauluko yamba no malolio ujomerite uzingarwa ubeharu mentinu wewe mubashari oka wewe wahamba makaulume njima zero wekujahana mastahi ya mwanadamu banu ra ulo kontro ra ulo harumwezi inu rabani haho ra mwanashe waho kujahana mastahi ya hana mru mzima banu kareshalao nyumeni banu wakaya suki watu washinsini mapanga uso habanu umkaza nrabo haufanya menas ya direct kujanja mferiwe tsena yogare sheli yao rikaba hano bashari
minjajo jabanu ketsi do fanya bangano mina wakati ele wakayo ne system ya shami ho jabanu ni hujibu no ambio kana tijaudo katsi wa manga wana preuve ze ressources ndo vina do dahu wana ressources dahu e aferi inu kama aminu kainu no aferi ya mahakama ikale we mahakama ngware ngome zwiri okaungu sisi ngara mino kanga sinanti banule umru opoza hini kaulu yakatsojo ulamba mru opoza haina inrongo yakatsojo zifanya bahari yensi hatusonti pia sizitoa juzi tionesokana nyido shale kaulu lokana mro lokana bankutwenshi msiruni ila kiyo na tafsiri yokana haina mru enshi haruma mji kujambanti kaunga umadhamana iyo mru kajiwenda haina mna mru yanzao yokamsiruni ihodi hojo jo yeshihena mna wanzao kanga ondaone miri nezinyama kwa joambati kwa jojo hambi wakanati jao sheka mrungu yeshide na nadamu yabala dhima mruende haila namna huwa nadamu wendao yabo mrungu ele ukana mru hamenda we wano kanga we Dar es Salaam gumakinishiwani waruka kabati mtu joshido faye rongo na we enjurungo jo porojama ntiru nojo sihe wanu unende wandu azade ulapize wandu wambezono masula alafu abori tsubuli yo tsudombezo anzao rudu heye wambenga wana preuve rudu de yo garujoka de tartibu ya ujaje paro jamanu ufanye direct wa ivasha hitwa utange fikira harumenti inu bwamba ufanya siasa rangu hali ye siasa yao kufurunruvu na ude ya wandu na ulapiza wandu yonga siwanga kuonao kujana rongo banu mriaona ukawa imru wa siasa wa imru ikao wambo hema na mkomori shangu waonezi sohenda ya zambe zibadili hamastehi anizike msomo harumu wandu jina msuwa aminu kanga mru ya jomba harenge msomo harumu muhimu waho banu kubashari chaujansu kana gawa ihongo lole pata uneneba lejingilo kuu mwabwezo wansao yo de namna yaho uruluban sinawe shayusile namna hiyo ikawumbanu wewe ani mrugwele ukanata elemno kujitekele zabanu hama worwa yao mji waho mimma la fulani kapitali irende kalo mrungu ngonzo dorungu waki kabanu hatu kapitali irende kahanyu kapitali irende kawamhu yerinde kwanga wana mapesa rurende kaboyede unika wani shetwada hodo chabanu werinde yabure urengo wa mtsuje wadeye na miga mwa mnikwa lo mtsuje konsei kama nadamu amando hii gar amino kaye jarment inu badi kabiri za shindini sheka jarment inu lazima bire haya bire mtsuje entu ya juparo jarment inu habiriho na mziele garata mlitemro pasko imanadamu mtsovadabu imana da mkunguru warwana da motipia ngwambwezo yansao utsinde namna hiyo vanu nusiasa indini mwitsanga vanu inusiku mso jabanu kufuru mde wanu mlapiza wanu imanu etoma hensi inu ngiyo nando danyi ngamwamiru kale nga wanu hansu kane etoma hensi inu danyi wavu hibila wanu wa msiruni wawo wanu ikawo wa msiruni ndo ajuku uparo hansi yokanyitwa maya yokamsaidia fikira mwensinu na memwa bio kabo bobashari ze direct zaho zinutare ikakuja kujua zinga joba kibano enjuru ngojo parokazi ziwazudu ambezu udangalezo wakamba wakazua huwa zenrabo mabani hao wakazenrabo wambezo ndo masilaha ujotu kawede ulona matuma uhuru wondo jujobe zwanzao wondo jujabarudo kazanu rabo si hundu resursu amina preuve mjini fulani wabejao benga meresomba imanga meresomba ndiko benasi inu sirikali ikale omba jabano arende todo kujofungwa ai ngamba zono ngandi ikabra jabano arende nengu kujofungwa inu sirikali kartimsiruni gara amino kangabo muwaida ulanda gouvernement banu yendesa yensi ikamru hata dia kujofungwa ai yapa sabariri shapu mpaka mracho jabano ya sasanya wanru bangabo ikundi waruma ndo byari ruma wanru wa sirikali walo bala to kwa dori para wana barungo jizo mimi njaparo gamwa binikate disika japaro kwa dori para wera mbiokana mambe jao
zinyanzo za hatu kusima bana rongo shanga mwaminuka kabati mru wa serikali harmensi yenu ya paropara mru ya mbendambe jau udefanda serikali zinyanzo za hatu rahima ridefanda ze faida za nchi yenu na amani ya nchi yenu na miga mwaminuka ne kardu endara some hitima harmema kaulubanvi hanyu mkono wa babandi ruma vale serikali waramba jau nga mwaminuka mjola hitima ukanga mwaminuka wanruenje wafanyo hazar maze idara za serikali kama mwaminuka hata ukwatina haja nanyi hata ukwadodunga za director za hanyu salamu alama mtukufu kemsi kwatina haja nanyi shanga mwaminuka na zinu ezabishao vanu ani yende mahakama inde security hansinu wabirili yao lazima wabirilie mipaka wabirilie esha hansinu yaweka leo mwanadamu hatuhumlwa yuka ngujopashe wensi haumwanzo atemsaja jarumwensi owanruani kwaze domeni ukawabirilie nsi lazima wamuhukumu lazima wamzingare shanga mwaminuka na izo mwambao nurul fatuka joka na wakati ukakensa domena mazingara mru fulani hawiyani pare ni radu hadisi nrongozo kana mru fulani lazima yafungwa iyo hata ni mwanadamu ulona kiri mwelewo kaya anizwati nrongo vamana uluharu mwensi na joporokanizo itwani hata gam aminuka na mzee wa hatu Isu Mohamed Bello katino wakati wakayani pare au ya pare telaka au pare dirisi hau Hassan Kosato eri au kemsina wao yadomo bio kaenda berugo fulani suka banuri mdefande batunokata azijua shagara miroka mzee wa hatu oro juzi esha libru de komori jabanu weda mwaferi hema zoferi na kama natemwangalie ye pajinu wanu mongoni mwaru wakautumisa jaja lebelila la kosiha mwono wakamaru wakauloza waje watumisa jaja uru wanru wamenyeza kaumenyewa wafuma waru wajua warenga mvewasi zao wenza upari na singara minoka nga si Faransa yabo yeshen libru doka mwori haina mruko udefandezi nuho kweli hau mwanzo ya te ama na mwensi nuho kwa mrenge na mi sinu kana peso wa mrenge arumwa epaje hao kaya pajabari za komoringi obanu aine sarato makaulu banu wa urenga watsabaza wa komoriwe shia abiskartina bezwe yokana leoshen libro de komori komore fotu ata komore fotu wabia kwa tiparorenga video hangu ukambe ami manga minao werenga video hangu chojana washtaki kanga mwanzo ukanga mwaminukezo paji za utamabaya izo paji za paniki izo paji za utanroma problemu shen libro de komori nu sheni ya kansi hama wafanya kontra watemsajaja harumwensi inu mziono shen libro de komori leo ye pare alawa moroni hatamba jini mparo na wede washukuria zenja mazila na wakawimilia waruko wakanensi inu wakayabo muda kwa japoro shele pare amba jini nolande mzazi wahenga zijainu waporo shelea waporo henda abo wende wa filme shen libro de komori Baba jamamba ani ye proje okay pare abahani kwenda bimani hata amahame na hula ye proje yo sangi getlonzi ani maudu ani isohale gejonja nziani mparoshia eshe libro de komori wahavanu wamba ya ukaya vanu proje fulani usuwe pare ala wabahani kwenda bimani hata mahame si hale yabo mparoshia wazamba shawenda bahanu ba paniki wakazale bangazo la masi Ufaransa enu anzoala huwe hala huwa waka ya wadu ambezono masula salam manama mtukufu DJ Sai na mreti babanle kiyo la Facebook linu wana mnabi yabando biya diplomu ya yoka hainde haruma boxi hawa mru ikebanu nugu jwa jabia zebanu ya do kamba malangwa gambia zo wanru wani gamdao wanru nafasi gamjowa mdobia wa mruban hamema hiyo bandi wanru wa araba ndo ya wa mruban ya rema mru suka hoso tipia zu mucho kama research zungulia dobi wanru hele kiwa para jamba mrukana hau wa mru ha filme hau nesokai ujowana o mwiso hanyo amweze director zinu pirizo na ajali kezo rizaba banu kana kamransi mrado ya doji fikira banga mrogozo na damu nso kama banga mrogozo zinyama unga nyaruma misiru ngama mwezo mwanzao wangu ho mwiso za director zinu baadhi ya wanru walua bihafu banu walona matuma huru haudea haula pizza gamu aminuka ajali ndati jamaudu riloja rambo kana palu chao wala holwaya emdu wase zon rombo banu
mdiwase samrajata direct bano yambe uzwanzao mdiwase samrajata direct bano yala huwa umru ikelonga mjuju kansinu hude nula pisa nurende na yala fisi jomu iso mdu hamwe mwabokana banuche bakartuno binadamu hai bakartuno binadamu bara mjo chapa mtatsaho ya chao zotabiyambi zamria ya bara malezi na mayo yombu kujojo hamba shabashari wewe sinokatsido detaye roko kawe chao kaitsida zangu mimi ngamuhujibu hema kaulu yao ngamuhujibu hena mnako himabana ba yodelo nujibu abana mitsi hamadawe njendo chane nchaza muoni na babanga mina resource ngamina prove bansa bwa chao okanga mwaminukana ye hitima ya Ahmad Mahmud ngejo huwana yokati na mbakana we kuna prove za kweli wocho jijibilia bahulile patapata la dahubini la shipsi mayaya ya dahubini ya Dar es Salaam uzimbi ngojono kango jo wa mru imwanza mvumja si Mungu mratona kanura li shipsi mayaya hanwanashi hajuhema fuzi ya bobahi mwanadamu gutola la yafe mnawade mtituko chojore mwabola leufe wewe zetarehi zao kajuba kibanu mvuda zibi ulonizo yuko jo shangaze komori na mbinga mwaminukana wewe jabanu ngojonja pirizo na wewe jabanu baadhi ya waruko wala habantu wajo huwa juzi banu dambokana anga barwa wanyanya metre Mahmud ado na tishambenasi ngofikuri nongeni ngofikuri kango jabanu maudu uje ulo ayandole banga diktaturi haulo andole banga mahakama hindi wanadamu wa madola bujo chabadu ya ulaya mdojo amefanya director ya hindi zinji zikofanya abantu kamja porozi shikuria Anton Nataliki yabo ngambeho omwana tanga wahangu amwezi famili ikaondo wakanonya nyasi wenda notilwa mro haruma omji mtukufu wa Nisi Mwenyezi Mungu jujelia nguya benuwe haini mwanadamu dhulumu wanruwanu kwa wanruwa kana fami Mwenyezi Mungu yani keze fami zao subira kama wabenze Mwenyezi Mungu hifadhi nensi ya Faransa okake tinyangu yawanika utulivu na umakinifu rijokana suza baba nadi inuduni ekao rija ngarijoba nurazaliwa ngarijoba malala ralele sheha shaho bandu bofia ne ajali no umfo yo mwanadamu katujua enge Mwenyezi Mungu narini subira yani ikeze fami zao subira kama wenze Mwenyezi Mungu avukisho wabaki kama wenze ngarendele yao ebanga mimi skadandre che yabo yokaya bashari hone sanongo zinji minchunji ya mwadetai zokawe ya sedawoi weijao yedeba ya hajimbe swali ahabanu hajimbe swali njaparo habana naba rongo sasila ka emirongo zia heka iduntushe mchujwanga mjokana shiengo shajimbe swali zabarindrini shanga mjokana inuti ilona mahakama inuti ilona onruika ngwabirila inu yabo ngone ze tartibu za hao ikawatundu waparisa ke manadamu wengi na rongo fulani kinsha hukumlo ikamra fanya tedwa bujo fungwa shamimi ntimru kana na mtroshi uno hajimbe swalihi ukanga mwamiruka mitsido rumwe ntinu yentinu kiona madhamana kiona polisi kiona gendarmerie kiona mahakama kiona waziri wa habari za ndani ngo yentinu kiona renseignement hizo sahau shamra tsojua haya hajipanga hakaanti bantu kwaziani tikana rongo zinji alafaba ndo njao ndemana tsukaza ujabanu sojo nkaze ndrabo dola mwitsana mjini ola bansurende ebansu vumba hadaba tsiparo vumba mimi njaparo kansi ndo hutunda za director zao njaparo kansi no remedura de réponse chaujini kana fasi kenu siku jabanu na bare mndo mzima banu mkaza mahali mwinga yode director kauti fanya njabani jenrongowe na mbebashari au kati wono director waifanya Mwenyezi Mungu ajala ukabanu ujini kaze mvu uridhalilisha ndonono ambezo no masulaha shanga muaminukana bashari wokuna mtsawane serikali bahi gojwa tsawanane maraiya okahar mwandu warongo vanu
wadungo jabo basoloma tsobo namba wa hufenjao gari jawe saho rono zikwatula msinima panga ahambiokana eka ya kujambaka kweli hafanya roko fulani kujamba makaulu kongo jo yabonsi abo relew na wenji wa jamani zambe ni literary wao wamba mirongozi wambi wa yako sikasibanga rongo wao yutsa yuja mabandabo nanga mwaminukanga mjola hitima warunduka jamani mwebala matsoma uhuru huka Egypti ufenja undo hukanda hukaja usome dami ukanga bandu wenji walo banu kaunyuana wandu wa jabanu minu hundae hajiniko kango engena information hambiwa mwono za metre Mamadou Diouf ambangu jo balasi jidobi ya jabe ze kweli mumlidi hata hajata we deba lewajanji ya woi ya deye ya lapisa zonde direct za bashari kama minukana echeya ya haho giombi armensinu riuduhe leo wambenga wana information za hatu urideye riuduhe leo banga maminukana gejoja daraja gojo kazwa bahanu yonga mwamini yokaujiba nafasi haku bashari mbatsoda ende Dar es Salaam ende halishipsima yaya hazimbe mbabu bahi brajado de wanu emana namba hizo hundea yende faso minjujo hudea yende mana nuambia mana kutunshangaza bashara kujajo kama nsinu nshangaze amwambio utsolo kauli shipsima yaya hundeneva kujajo shangaza kaujarme nsinu baba mkofikiri kazi mtarnana ndo wakozitoa hula wadomba karjona na komori kasamu nsinu kujajo shangaza hata bashari hata kuno sokomra jarele kiomanu ya de bebe sujode rishipsima yaya yuhalafu ujuru wakatulu jawri njiana yuridea urenda nruwashe urenda jao mwerengezi ndo sanyu muridea zabari machuporo ndazirwa zirwa jina mwesabu chamwe tsibili ndoko za dufini madhoma ana wajomba wana wababa wana wanungona ndongweli wanwarende basi ruduhe mechi yordine he ruduhe zamitsira dorongo amandawe kama njaunda malezi amandawe ekahu he wanu hamba hunjaza dufini mitsira hunjaza dufini kamjo uransi udoreleha hata useheshe hichwa kama mina ndrongoza mamina wandu mina wazaza hangu mina baba hangu ni aminio na mazuki wangu ko wendrongoza kamjishia na mitsulu angale daraja wewe ulio yo kabati mrumba baho ya jorongoza tawisha umzetsaho taratibu zao kabati usaushili yawo wiza ngo wendo abasidi mrajo chake tsinamba wambe nambe dokanga mjohea ndo hambi yokati chao gamjohea ndo hambi yokango ngosungwa ngo mungao gamjohea no hambe se tanje kaongo zilindo shansiro jaba ndamba garijo fenjao bobasha ekanga warmensinu kuyajo shangaza mimi kuyajo shangaza kanga warmensinu mimi zirukojo jonu jamwe shangaza ruhunu yokanga mjo fenjao gamjo huwa gamjo heza gamjo fenjao no menase kamwamiru kango jonjilo atsingoni tujya mensinu gojo jilo atsingoni kunowa huro he haya okaranzi haya mjini hujetana mjini wenda hata mbajini hanyu utina mji yabo atufedha himndu yabo wewe utina mji atufedha himndu yabo amni kwa nrukurwaji yoko nrade zizo miji ya hao no anadamu wanuko garjuka kwa tufanya siasa wanadamu wanu mwewaona hata mrona mwatie kujoba kala lumma parisa mrege kale mtema gari wajuu ya pashawu mwasisa mtima uwe basi mtima watwania wanoronzo atandro ma problemu wanoronzo ketinu keitskarma amani yende heli si wasare le wao juko fanya komateri na fanye ejuko baichao kama mjukana uweji wafanze komateri za ulababa no la huwa na utofadabu yende malezi mru ya yahunda minjale la mru minjale le shahamina mru ngama aminu kanga minu hakikifu
yo karantina disorongwa banu nubi misema kaulu ya hangu au steho nzaya babangu na mzazi wangu ngona mo ni wastehi ni steho mji wangu nazaliwa walela ni amino kanangela dimona berongo au nifanya rongo mji wangu ujundra sheo shamiti mrikao ngabe hamamri alele shamsiruni insodo chabane danrasewa hangu na watata hangu na ukomba miji ya wanru mji wangu jola pizwa maudu yatile malezi mina hundra harumo mji mtukufu aitsara mjini nazaliwa shekale umra de hazalwa mahala hani bala hasheo kama uzamana dibano miji atu pia inu miji ya kana sheo inu miji ya sheo inu miji ya kana wanru za baraka yakaona wanru wa kujifahari shasisi rajabaha garanzauri kama ngaresho misiruni ribaletwa biambi na mirongozi mii ijoka sababu miji ya tunuredeziwa yone mana ndungo shamezo ka emijinu katina mavamana yuka mwana azalo mjini yehambwa wimna mji na mji wei mwana yalelwa no mji yabo geladhimwe yende hema swilaha no binadamu no mwendo wa mji azaliwa sino ekale ongwendo hamwendo ikaondo yanzao yabo yehambwa no wandu kaba mkutwenshi misiruni vano miji ya tunu hale mrujo zalwa mjini hakana plasi harumo mji wa hahe basi ekamduga na mwendo muhii wo mji wa ujua watoa mru vala mru ikaondo ya enshio zori ziwonu bamaru wakamwe mijinu wazalwa harumo mijinu wakana plasi harumo mijinu hatobi ambina zitendwa zika wakanizo mji ujurenga decision watoa emruola haruma mji ula ya ukaya omwendo wa hemruola ngehamangu eshimsiruni katsu stehi walandu kaunde alonde na obala yoka haina rongozo tipia mwanadamu yazifanya zona sibishi wa mru no wasa mru no mji mrikao do yazaliwa yabo kamonama zerongozo zirantiwa eni mru kwa bwezo anzao ili mdungu rendezwa nsao ziterwa ziziro zilona wana wa miji wa mwanga rendao hubinadamu no hususuya ne dini ya kihatu na iparisa mwe miji hatu wanduongo yabo inde mene kawe mijike sina maana shahale mrieka na mwendo kawo mwendo wa kimsiru basi wa mji ujua wala ujumani wanenge desizo bala ledaho no wandu wala watolo harumo mji ula ya kwa tuhanza mji ulodo vazi wangu wambi udeziwa omjume nyesura ya hayo mfano abaha manende halewe halalama lefula mji wabiri garibala wauno mruola bala kemruola bemwa mjeni shezi jokola wana bala wanru mjini wolo tunolewa wela lamonsi yabo deja we mwana ulewe dezemali zaho waweche c'est vrai sha haruma shile tendo ashirifa zangu ombi nekale unga mwana endara mpira au hasomo Qur'ani au rutukufu au diploma kuu ya mwana olamdau umwana olambala ni fulani yani eshewoshila ne nguonje maila ngevazwa ronsi pia yende maana kawo mji wojua wona gena mwedo tswa kibinadamu gena mwedo kokotsarmulu hususuya ne la dini ya hoanru wandu amba nartomru woi au narjuseleda holinu rilitobo mjijuba lende mala hondo jina watijwari vazanguombi gari juwao kaze kabila za hatu wanoru wanuma koko ya doka mahala mru wano koko lika mahame hau koko lika ya baji na umitamihuli katsuhundra mwana waze wahale ujumwabi okana juha ubale kudume hau bale kuhu fulani hau bale mnambuzi wende hata mji fulani obanu mnambuzi wajuka nsi ukensi leo ngaro na ukawazaza hatu makoko hatu izode namna wakaya wakaambiwa wakaula waru mwemi jono miji wazaliwa emasahaya hao yazi harumwe mijiyo ze famiza hao zakarumwe mijiyo sha hala masula haya hom yeshi wakawamba namna hiyo weroha mraende hata hayale kudumela lirongoa mrasibala kansi omjiula wakahwelewa ho binadamu ne uluhususuya ne ula usilamu no la mkonzi wa kihatu wanike mru wala bala hakansi hayeshi bala halolo hazara ndi hamabala hau binadamu mwema na hususu ya mwema na mastehi ne kidini ya kihatu yende namna ruona ukana leo mjushaka ya asili ya mru fulani walala mitsamihuli ya asili ya mru fulani walala mbajini ya asili ya mru fulani walala mbanku yende namna dunia kaya yabo wakaukubali mrale hoyaje hala masulaha ya mru ne ulo binadamu wa mru ne dini ya kihatu
shabu hari yabo babo ekampo enshido no nruala gauno binadamu ko tsuhenda aningawe na mwendo ko tsuwa kibinadamu gwendo wa kimsiru wakati ndo la uo umjiula wojo uranga decision wa hutoa uro harmo mjiula ya wa tafsiri na timizi do kana mirongo ziramba ubangi ya hatu na ila namne kao mwanadamu kujibu nafasi hajaman halitaba hawali shipsi mayaya hajamana jada wanu aridanu ruwashe katina wola hasiabo hadungu haina mndu mtukufulo banu haina mndu mzezelo banu haina mndu pia yani bashari kutina ubimisa upande huo ya mndu kweleokana ekingazi ja basi kaula dhimu mbwa kana rohamanu wenza ile ungo jojo jikaza kawa hanyude ben sha heu mwendo ruwana onu nezi director zifanya bwana basi shingazi ja kujambulokana na rutomruoi kunu mjini asemala hura jina sindo kana hujambi wa hamaswila aha yokakutunda maisha ngo toka mwade ajoba le kudu metalinu ndogo za shingangi za kihale au jowe ndee mindu hata obanujole mewa ukensi utaimesha abo sindiho yani ujotolo hizi tendwa zi ne mirongo si hao ne heli waje wasingara ramdundu hazi rabani hao ramana shewaho ramzaze ndoba nusungu msafi karibode bashar kuelewa mdoka na baraka beunsi mwendo yokabanu wenu wakatujo jamanu wanru achache walona nkonze yabo mrubla samba wamba dhamana uka president sauntujo udofanya hazi wakati okililu izo yo de experience hao dojo udo hama media werenga rumabani hao wanashewaho wamba wanwandu wazade wenza nkonze ani yo de experience hao yo de ila desila propositions hao za utangabanu wabasha yoyo do chiva yeshipsi mayaya yodo chiva uchisonda abo wende baringa na fasuka sababu hueleshwa sini ya shipsi mayaya udamba shipsi mayaya na mwanadamu yokabo bahi yabo sanga we kilonga wa 100% ujuride sideli yende kifaso mimi ndio shida ni mjibu sina umrenda mndu mzaze sina umrenda mndu fulani shanga mjibu henda mda hiyo yende kifaso ya hangu ruduhe tena ekale shatiliele hajifiri bada lojeu rudurenge ziduvae uheye udwejisamiza norila huwa ekayangoro kaya eshipsi mayaya ihufai ruduwe njeze tena uheba nurideye uruduteze resursu uruduro nese kazingajala esa wambweze resursu kama aminu kanene ajo kahosoni mawe ujumhola kilo ya mare midona kangu vumbweze resursu ani bula wa mare na majifiri na majini karibode alafu dombo kana banu chao bobasha ukafanya zofungwa bojofungwa ukabanuka na serikali ya Kililu Hamadu akaanza kufanya ziba yirifanya wakililu yakabano harifanya rongo hili no hurumisha hapo zabarotu kama katika Kililu yakabo yatukota pare ambajini yatukota mahame yatukota mahala yatukofanya rongo watukabdi misioni hudumdea zabari kawe watani shahuba kiwa na hata yezi hisi ujaba ukabishali mama zalungo mdeo garele wao kabana heni mnugu tohama ni masulaha ya watu fakomori garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.